Hello. Hi. Hello, Sunpa, Miss. Sunpa. Ano na utam, Sunbo? Kami tahu. Nasi mau berapa kali? Kipam biasa ka video calling men la yang jas. Hai pile na kisay sabangin. Golang mi zang alang hen question hen bolo hen lama holo ya cho. Macha ti say dam afung kaya kan la lo ding hetan. Aka la ki bang ho he kan don lo ding hen. Pile ki pa me nang to kêu thế jen. Yang apa Hoy anum ha. Anong nga tu lai ta he. Tu dua lam ka cũng me. Lam ka lang new lam ka lang tingkang phai lam na. Tingkang. Ipilam bo lo ham tu lai ta. Say do đầu thì hâm. Khó lâu. Năm mi tiền con mà chỉ bị xéo đi hẳn nè. Hình. Ai pi le. Rồi làm từng đại lục giật dẹp ta hết tiền. Thôi hin. Kipa me hitang gal boy lai ta ha sa ta cycle kama pata chuan pulang lam kalang naga hun thei jen no ta sa dam sel chai ma cham lo wa na thil gon ho na project ho all la na chan ta thei na thu ka jan kan kipa pi mong mong hello viewers so kama kan senom chu amin kiji lo ho hen thu nal ta dong jong lo chun namino om lo je en kan sim tha ta lo ding hen ipl go lang hau bem cookie pan hete cái hele hau bem cookie ka hen hello sis cookie pasal ho to cookie pasal ho to ko chang ngena tiam ai la wa zat dang nam dang hi jong le ai lung set le ki ngai pi ngena tiam ama dong tai tayo bro ke benglo ra ko na om ka hi lung set ten atia he hau bem cookie kate zo hele izat mi gilan hita ta chapa wow golang hau bem answer to na ki ngai le na yenge izat min ki kithan nante tia he na ki pa me na ban chi kin tin na ban chal kin tin gol rang min lal guite question chai le tu chung gal boy na lang sanga hi na pan la dan neu cha hi jong le ka henom ve sis tom la man sei pe bo ti ki pa min ta banga question endo cho tu chung gal hi alina pat neu ge hin pan nai nei be ti hi phot che khat hi na I pan na thei lam che media lam ka he poi la san la sa sa na kuna che pia ma ki thopi thei na lo le gal hamba in gal bola bol thei sun na lo le taw na mga nu te in muna ulina sopi gal front line na zo lawa pan la taw na mangong chu nam pi dinga pan la chi banga chu ke ma pan la dan cho hi le sei kham jong hi pon hiong le ha kha detail de win hin saying ka ting ke hi le cycle lang ho ka hi in cycle lang adinga hi case or ahin member executive member khat nim kapangin na kapan to lo na hin May 3 hong ki patni zana pati di tai tu ni chana hin kaloi ho jong hi aboi na lai win ei jong ga sai dinga chu ki boi thawi na hin tu tha cho kan ki seya na lo to kong ki za to wa langa hi hung lo thai lo hi jas ko hung hi in kapan la da no hi le ga ki sai do jeng le tu chung ga ki gong lo te hi win ki gong lo wa gal tu te hi win ka ti no min he sau jong hi in hi chi to ho na hin keso hin cookie in pi hin ke deplo yo cookie women union ho hin chile dang ho hi hur khat lawa ko ta su pan kila jing hin na aboi dan chu galung ki pat na hin every look and corner hi iboyo hi aboi dan chu asai je yong ka he hin ga heading pe na chu galung ki pat na hi tui je nga jong ki boy he na tui supply ding he kalo botol ki san hi ka chom nyeng o he na ka hot wa mi pai yong ka heta bo na ka thau thing wa hi chan ya cho anyau pe na ga sai hi in chile adang dang ho hi in security force la nga jong kana thain na utho zaw na in department hong ki ho min chom kha zaw hin abula chuna ki che la jeng in mun tin ti chu to pha
imong masat imong nukha sta chu ki khai in ong na nga chu ke pau me security tanga ka hung khai to na chu abana security lang zo ah media ang chom khat ei zaw sa ki navin che zo kin relief langa zong ka to ki navin loi thio zong kuli bangjing dai midang chan to poi ti nei pon loi thio ke so ina ke so cycle ho he kan ki papi ma win ade NCSO te na mi pi te na kanam pum pi abon chan ka ki pa e te na kai pan la dan chu chan cho he golang min lal guite na ba nga phanalom lam na thu do chom cha kulang pe mi zo sia cover so tan na bang phanom men an sei nu chuang ke pa tu sei ben chule weaver son nan do ha ki bangom kha jong to sei chu nangan se thai jo tai ti jo kan phong ke nen tu na ban chi ke ne tin golang sei kho chong loi ama question he hi le no question but kum ngau kum gup tabangin Anna ma pin jak po lang kaya na hi mai thai he ha osana speak wale ki pa me sei kho chong loi yo ma chu ke thana na le ki di chula ken jo olang clavin sit thlo ki ti pa hen an do ha chom cha a ken na kum mi zat heta dong rongma or dongma na nei ta na kum to na dong ma he hung tam thim de he jong la ka la chom kan la tan ne as di adang so se ka don bu the na kum hi amasa interview dang ka to na ido ting ne ka sai nom ji phone na email to ikum hi ki to mo valin ting le nu mai chu never ask go age not elo le pasal cho salary ki dong hin ki ti dan tai mo ki ji privacy ka koi the jingen and especially dong malang hina pra ji ke private na privacy aka koi heti ga sai ke pa me am yem lung gela ki bangpon golang clavin nong na het thiam de hin a je chu abang mang khon kho asa pon abang mang chu na sai nom pon abang bang chu sai dingin kilo ma sa poi ti pa chu en don but pan na het thiam den na no na sa hi golang lun hau kip mi mel hoi ta mi ling set na he dai nom ji na mel he unique khoi khat ka sa aba na hi ngamcha hau kip to ka sai ban don but poi na mel he unique khoi khat ka sa ti pa chi pian don but da hichikal ha chu kaha se milenga ki pa mal ba okay pa mo nge kai pu zo tu ko ma film industry a lut pan heta mama ha ti het ke en do hin ai pila bro sana nunun khongsai album mana gasio iti ko mana ki pantam ti het de hin chu ke do hin na Ronald Hawkip ama question hi anoya chang he kan dong no me na height is that ham qualification is that ham na veng hoi lai ham ito bang pasal hi zidia na dai ham ati hin amma sa pena na height na sandan na het zat ham education qualification is that ham na khona veng hoi lai ham ito bang pasal he na zidia na dai ham amin chu Ronald Hawkip kahit hile 5.4 hin education qualification na hile degree kahawin na tutuhin kahaw di asing tapatin nung graduate kahin LLB graduate jong kahin B.Ed jong tayo recently jong na and then kaziding chu patin heta mi pathina kisong pathin heti lemi yo sin hin pathina pin tha na di ta nei ni ka dai ki pa me golang Ronald Hawkip na ki pa din ka ta sanen chule go tu hin numayan pasalam hanan dongen nauri mom kiti ama hin ado anom chu album film ti lowa adang ipia ki hin sona dinga somle pai na hol jivam sis ati ki hin sona dinga ti chu inu ipa ki thopi hi lawle amon abolo chu ipiam business ara dukan ho bang to jong le ke cho ki zapi na nai lawin na ka to thing le and apart from that zinka thing le in morning hi tuition chapang ho tuition kala pe in ka boi dung zu ya khun ka he tu in ka boi ting le ni tha lang hi ka off pe win zinka lang wang hi the chen tuition ka bole chapang ho student ho ana atwa mi khanen an dong ken chawang a thu wang ji ma cha hi lo ai wanga ating hang sing ke tit
nunga sana achian na house pula na chian na house pula house pi men ipiam tin sai dam na sai ro dam nang thu he ipida ki za cha de ham hi bangga ki thanga iko sunga house pu min choi le pu David Hangsing hin ka house pu min choi le pi Kim Nyao Hangsing MLA 46 cycle constituency a he oh himut chona awanga pa ya dong pa tunan sai tan na ki ngai nang ating Hangsing tu hin let go la ko nen question chu ngai sa ki tau namin ta ipi ham nain sai pe thai da mo kan ngai sam wala te let go kaminta chu ile nem nun hoi khongsai okay ti manga nei sela panin question ngai sa ki tau tin a question chu ile nang le nang hoi na ki sa thodam na mel hoi na thugu khat hin sayo manga nei sel chu mi zo se chu hoi ki sa ngai he je chu pathinin ta sa bu ki mai sim le I chan chunga lung oi ngai he ke pau me chom laman sei go pu manga go lang manga na ki ngai na nal tanen don burtan tu hin pagin title jiribam kain stare kumzat nahi tam ka ki pa e tar chu ka kuma ka zinai ni ting le kum hi mi zo se anga ka phun do okay Ace Kelvin how kip ama hin a question cha hele na mel hoi nahi na clip sa pi kha am question han bol he kile sa ki ta ba zong ka nei po ye kile sa bai on ki no pina dinga hi okay tu hin guys ke sam wifi ki ti pa hin question khadan bolin he che kan sim tha den mi pi het thai khat nau he tan tu lai khang tha ho hi iti lautin net vice nomam chule utoni hi to iti nan nong khet to on ham ke mi nang rau sa dan advice le ke yong chu ka perfect nge lo le ka chinge ka thin me ka ti ka advice nom pen ta chu le ai tia ki khel ngai lo hingjing pathen ho hi je ovin pathen sumin lawa hin kho manding ibolam zo se a pathen sumin lawa hin kho manding hi ka advice nom pen ta hin chule toni sang boy hi ama sang ngong ka chapang mai the hin ahin ama ding hanunga te ka hin ka zo ngai film ti a hi hinalo ham na yes to upcoming project khat ka nei honin hi chi upcoming project nga ka zo ngai film a hi ka ko ho sa pangin cha hi phata ka hung ki he no hi ki pau me go lang ke sam vai phe na het ding ka ta sanin tu hin sian pu vai phe ya kon ngai sakit noi tin sis sana cookie actress na hi na kan ki thangat pi lai kai ngai sam sai mabanin jong hung machal jingin lang hung dam se se o ati he ki pa e nang jong dam se selin thang ho sing sun ho ki ti hin kumizat na hi tam na mel lung set o me kan ki pa e kan mel lung se na chu ka kum hi ka nei ni ting le tu nia ko sin in dong zo se hin na he so kai du he sei no bai te ki ti pa in le se da nong pe na pat na ki pa na pen le na lung han ni pen hin sayo please ati he sei no bai te ka ki pa na pen hi ki pa na ki ti ka ki pa na pen hi kanu ka pa da mau hi ki pa ni tu ni ga dinga not only one na lung han ni pen na atin han ni pen hi may that trin ya igal mi te vingala involve he kalung han ni pen hi na lai tu ga dinga wow nice answer say no bai te ana ki ngai nang answer hoi ta la question nen petan naw na lung sai ma wading ka ta sanen to in tribal boys collection tibanga mel hoi dong sing ipidia ji pasala nei nai lo ham kenin ziding chu ko to tan tin na apart asin nei nan tin tong cho hing poi ti na hi point ewanga ke ready nai poi golang mang ki pa allies mang hen an do cha hi le ken kan do nom cha hi le nang ho organization na bro sat nyau
sát nhau khu itabang mi ham chule ama chung chang thu neu khat na het le in seipyo tabang mi itabang mi ham het no mo me chule nang jong ngai sang na he sana muak and it lungset ta in what second lungset ta in chu te la lungwai tange katte nen ki set de dan cho muak and a question chu kan do nom cha hi le nang organization a bro sat neu itabang mi ham chule ama chung chang thu neu khat na het le den seipyo itabang mi ham het no mo me chule nang jong kan ngai sang male sana an ti he kan ka ta po e tu he kyo organization ke so kun sat neu hi om pon he wangin x masanga wang cho nong kyo pan ha Darwin ama cho se hi ale so far ka kya bo pomen he wangin ute hi in mi ta mi ki ta khat he now kim dongul kitino hen hen do cho hi le cookie gospel single la nangai sang pen koi ham ate he cookie gospel singer abon chawin ka ngai sang so ke je cho pathin la sa ti le tu hing au hi ka hen ding ai koi ka ngai sang so ke bin hen di pen jong ke hi be ne John min hau kip hin khwa chen khompi dingin ke ki te lai pin gal dam mati ki pa de okay Mr. John min hau na wanga phae answer na ki ngai mon sit thlo ama question hi ke hin ki cheng ta te nei na ti pyo bro sana he ka vet nom ji dan o ati ke ko man sei dan he thank you pa Uniki papa diary kiti pahen ipinane a hibanga hana mela hoi ham na mel hoi hi mai pe pau thma an sei iba hibanga ha ipinane kha hibanga na mel hoi ham ti dan he Uniki papa ipi okine sum dam nang ne bulame ke yeng he hin na ding an suna dang cha bai until same ki pa me nana ki ngayo so pi lm by te ki pa hin phal bi hi to ki thonen adak mama in cycle he ken ka do anom cho he le hap ta khat le ve izat na ki sil ji bam hap ta hin honestly lung theng ten ki sai le thum ve be ka ki sil ki pa me atam za phal bilai tekin tuina ban chi ken tin min thang sit thlo ama question he tam themen dongma izat nei kha tam itabang pasal adeyam tua adongma koi ham question thum he in do pi te yo bro aje chu cookie actress la dia ka hoi ka sa pen he nanga dia jong na video sau cho min te dungse tenen do pi te ti dan he dongma izat nei kha sam itabang pasal adeyam tua he dongma koi ham ti he ma question he thum he hung tau thoi yang nen do pi na ti ja che amin chu an dong pa min hi min thang sit thlo joy privacy ak koi no min na amoy lai dong mai za ka nei ham na nei tam ti ham dong mai zat anei kha tam ti mas pen second na chu tua dong ma koi ham tu tua dong ma koi ham dong mai zat nei kha tam tua ngaidam ka thum min thang sit thlo nunga sanan hi cho chu ga sei nom lo len na he the min nang tu na ban chal taw nge ki pam tho to na question kan sei pe jin min thang cookie aba na min thang cookie ki tipa hen ibola hi banga hi keime na hoi na hi ham ikum hon ki bang lawang ka tha lo de na ka dei mong mong e ka ki pa tu hin masamin mimin kiti ma mimin 2027 hen frontline a pasal ho khat ve ne hung bilovo bune tuido ma vitamin ben adengin ama hi hoi lai pen frontline de ham bang chu ka hepon ai wanga chu so far cycle langa bang hi thil tha ho pp chun kal song jingin idam wale nang ko ma man se hoi lai muna ham
chỉ thấy lệ giác mi khăn anh ngày giác na chú pan là dinh mình cái hệ wow làm việc masamin na kingai nang tu jun answer nan petan nawang pala na hungwal to mai the sana hen ipila tun hegin khongsai apanen question tu ngai ki noitin center government ko ma sa thum hi kimunante kimupunte na tiam achom lamai sayo itu tu cái chú politician mi khát giống cái point a solution chú cái sai thấy point thì chú ho năm sunga alien alal at hay ho in boy pi ta vitin mo thấy đinh pen kia na pen chui lệ itau hat na le pathina dinga cho hi mom point pathin mai vet le wang chun ka ki niam dal boy ke pau me tu he miki thang ama question he miki thang ke ma en hin huwa Christian sung kat siam khom pi dingin nen zol balang ipin gal dam ti dana he ka ki pa de he je chu Christian sung sim khom dinga he ki hing chen ke pa me miki thang na ke ngai nang right chan kip gen sana film he thu sim zat chom jak south indian film thu sim ho ta bang kho emi film a he tho do ha he diham ai thei de hin tho khat be na ki lop de right chan kip gen so hita bang ko chu ke ong kathan op na tai in Bollywood lo la South India ki tho chu I dream mo hin na chu gam tum jong in nei lo te me project no min zo tu phun ki pa me na sai tai tam project mo jong budget mo jong tu zi pu in project ka po do ngap che producer bo ngap sam le ever ready ka hi wow gol sang right chan kip gen answer tu na ki ngai nang sum na ya na bol kompi yang the ati le je chong loi no in kahin de ye ti lang ipin gal dem ka ki pa di dan okay khongsai go thang dong man nei tam itila jinai dinga na ki galam nunga koi om di ham ai wangin ka jinai ding phat bang ka he nai boy dal ta me go lak na ki ngayo nem nei them hau kip nói là chú kỹ rồi nếu khách bên này học tổng ô anh lung thay le hoi jing di hi my advice to her tin le ka ki pa e hoi in sa jin mango kip gen nen do hi anu apa men jong kan het thai du ha ti jong chu kan het sai bro ati kanu min chu hi le lam hat hin ka pa min chu hi le ku nei len he cái bao mê nó xây dựng là mà James son tak James mun son tak chapa ti hi lunghan nan gel hin lang na phone number nin pio ka pi no me please ati ta quay ko mà này cái thum mo wow nó ba nga phai nin contact la ka pi thai na Angel hau kip sis ipiti kibola may thai ho hi film lang pa nga ipajaw divem nang mga ngaidan hin sayo neu khat cái mà ngày đàn này ikilung khat va khat iki support to va ting le idam va adi dia gam tu min nei ting leo capital nei ting leo cha cham lo khan to di ka ta sin amo chi ma chai lo anale to hi thingpi wa singsit hin question khaten bol ke nen a question chu sana mahi malaya asjol ne ngati uchu ama hi midang ho kha hong phau law chul pai ama hi chul thei lo hi jeng amel hoi to ti he thingpi wa singsit piva nang ka phazau he ina chi question nan do si chung ka ki pa mama jeng em ma ki pa me nunga nuang ki pa then ta ipitinga amin he sana zaw kel ham leo ngam ba ti amin ha an dong pa kamina sana zaw lo na hi kapa in dei tuma ke sana dai le sana a chi do kha hin pa hi ki pa me Mr ngam ana ki ngayo pizia sana zaw kham ti tuna hetan headmin lu singson Messi Ronaldo or Neymar ti chi zaw tai na lo thei na ga sei pi nga ye koi na sam Ronaldo Messi Neymar ti Messi yong chu ka ngai sang na in
ahin CR7 die her fans kaya forever and ever. Kipa me golang na kipa di ka tasanin tun helun kipgen ama question hi sana hi lei set chunga hoi ka sa ala ka vet nompen chu hitan hungdam sel hen te helun kipgen Kakipa mama zenge nangongdam siya selin nang hoizing seimin kai hangsing neitai actor or me and you. wow seimin nawanga pa dem ko chun chongloi ipiti da na tu chana hi ki jenai nai lo ham ole jenai di ati ngap lo ham jenai di ngap lo khat ham Zinay di chu ngap lo hi poin zinay kiti chu hin khwa dinga chu step la na khat na hin itia chu ka ready nai lo ti di ki pa me tuin golut ki pa hen first album ipi ham te kasi nang koi for ka thok first album niya ki pa me tun tangpa lun ki pa hen iti la na dong ma pa to ki tiang din ti ham ka ngai sang hoi ka sa mi khat chu nahi zalin ai ni ki chiang tai te ha ha pa purpose ni bolzin lun khogin cookie na jiding hi itabang mi ahi lo la job nei lo extra dang hi le na dayam chuting le tu ha ki ngai pin na yam na nei ta hi le ki chen pi dinga na gel ta hi tam lun khogin cookie question cho tâm lệ gì nào hay chỉ bên đồng một điều ignore tam gì đi ngã cho gà xây đi ngã cho azong gà xâytain bên thà na đi ta này mi cái đấy tiếng này service ấy hi lâu chun cây cái bôi bôi mi em khát cho meeting ai lâu lệ pathin ai hết pathin sunga kal somi lệ chun inchen cho cái sim con thế hin adang dang chun cây cái bôi bôi tiếng lệ tu adong mai này lệ ikum zong hi han lang khi mà nai lâu lệ mature mà na cho cái chính ấy đi này bôi to dong mai này lệ chun easy đi ngà này lâu lệ chun cái đại cái này đi ham wow tuin thango mon question hai kina hai le sana hai cookie actress la mi hoi pen le ka vet nom pen khat cho na hi ka ngai sang pen hi zen thu khat kan dong no me jinai lo la hi le dung set ten alim khat ai fat le ka no me kan thot the wow mr thango mon instagram na follow the he thangmin len singson tu lai gam din mon ha sat lai ta hi hoi la ya na ma nampia dia ipina to am golang gam pa ma na tong ho he apha hi en atiam cái hồ lang chule cycle lang hin zo zong ka sai ta in cycle lang hi ko hin December tha sunga hi date 7 date 5 ni acho ka hongin chilang hin tu hin lam ka hin ka omin ting le gampa ma chi sopi go thang ho hi mi khat hin ko cái ti cho ai mà right sa ki nei point siding cho hi wang chi nam pi isu hi ta je chun ke ma kel ka sai nom khat cho hi le achi do ho jong chu nge in sung ha sat boi le ha sat ji hin tin hi jang chu chiu hin tin ichi a hi jong le chi ta wa hi jong le ki su ta hin ko manwa dang nam dang te musit na lawa phatta apan hin lawa apan la nawa sakhat na athalo cho ai lo la ki ka he poi lo amoi online na cái bang tu te jong ya pan hin la jong te ding ta sa ne iti ta banga chu pan ila jom jing wa tua na chanu chu ase ka ti na hi point tu ta hin ko za dang te hin vet dinga chu cookie cha te lo le cookie zo cha te hi ta bang mi hi ve tu chu do thein dinga hong ding vin chu khan te min achi wang hi aphai poi ti wang ke man em cha ka sai thei poi ki pau me nal ma yang tun gol dang lal cha ko ngai thau tin chi ha do sa an dong yang ben hin la question thum lang an dong thum la last pen sai ding ka no men kit achai na ben chu don bu ne don na atang ne sai ta
tu chung gala hi na po nat pen ipiham chom chakat na sai dalcha po nat pen itile innocent phut lo chang lo ai gal mi te in tam pida in thar ha pa in sugim na pau iti ni khoi jong le ki sumil hin tin ka po nat na pen hi pa me ago hang sing sana wang hi kanai nu na hi ngai ngai lawang ama nop leta umpon te o ka ki gu tho yang de sana gol song man tam a krol man to hoi zo ki than de hi jong le ama zo ki than na lai de ti ago hang sing hin la na samong mong na lung set de nge na lung set mong hin in dei chana ke zen sau ai lâu he ke zen mi sau ai sana ken kan do nom chu pasal ki ngol sa ho hai ipitin na galam chula itila jinai de na tiam kingol sa ho chu am ho kingol sa nom ja chu kingol sa hin tin angol to akingol sa chu ki hin akingol sa chu mi ching he di chu he sa he angol lo sa ngol sa hin na ima cha advice ka bol nom poi je chu ki he na be ding ding rasnat kipgen kitipa hin question south men dong kinin actor actress tam tak gala la gampam pot tan nangwang gamsung namsung nangaidun panala na ho mu thein awmin namel hoi na bana kan ngai sang be kide kan do nom chu gamtum hin mu tiang ole politics langa hi nahung lut dem ka future wang chu ka sei the point I don't think in anavia hoite hoi chilam panga pathi nei puyam ki pa me rasnat kipgen nan sarong lang do tan rin pui ma mar ham mizo ham hi te hen yong lai pa wa hen jet na question ka chunu in hoi na hin sawar ipi ane aji aidam ain te hin sai pio chapang ki pa na tin khat bei hung nu yo ke ho te in ko kangol gam ta be na mel hoi wal jen ti he rin pui ki pa men ta banga question hen do ring pui achanu cho chunga ki pa thu ka sein ting la ma ding ha we ga anui nge ting le kane chuile nangin na ne jingka ni tha bule me chu kane chikala chu hoina dinga jong im cha ka bol po in ting le pathin mizo se hoi dinga sim hin ting ken jong na chanu chu hoi kan sa e ting le hiji kan thotne ti chana sai pio wow urin pui na wa ma pha e tuin baby kipgen kan de tilang ipinagal dem sana huma chal jengin man bhasalam mai ham kai pon na amine baby kipgen kitip ka ki pa e nin dei zin ting le nang jong na to na tham nan huma chal jengin baby kipgen henlal len singson sana ka ngai sang wale ei minunga la a hi ka ngai sang pan khat nai ama khat vei be hi jong la kamuno me ti he henlal nei mu sai ku lang la su nei mu jeng ti ya ba de henlal len na ga chia na ga mu yang thai he sung tin area sei boy kipgen question sana nunun hi hoi ka sawarin hinla jinai ka hi ta je en imala ki sei thai talo ka ngai sang ma jenge chan jong hi kitup kai ka sa hung ma chal jeng hen sana sei boy kipgen he ma upa hi tai ki pa e sei boy kipgen na jinei na hamjang pha in do min lun kitipa hen sana na phung min het no mo me khongsai sunga ipi phung ho nei ham tin ke tai sunga len thang kon ka he Mr. Domin Lun and say do tan ki pa ma jengin to it s lalboy how keep vlog ama hin nen do hi question 1 do man na yam mi upa ham mi na upa ham chule amin le comment jong hin sayo so say so to say nom boy okay Mr. Lalboy how keep nawang setan cho na say do mong hin tu hin momoy kin ka do nom cho hi le kumjat na hi le ji na nei di kumjat nei ten ji na nei bod ham ati da ne lon but kai ham chiang su ko don but the okay som thum ai de wow momoy na bang pa e themi but sure po ye na
bảo là chỗ mình khát chun plan cái này chị hiện na plan thum 30 to 32 cái pa me tu thi mi question cho hi le ke nu me hi na chen pha mel hoi hau sat na nun nyam na ti he hoi chi pen hi na hi nom pen nam ti he chân pha to mel hoi hau sat na nun nyam na na to chân pha cho hậu sát chúng nhiều sinh cái đấy này bằng à chỗ anh làm hồng tan thế ki mo chat thei lo na ngam khulin ama question he comment ho he ka vet le ka do anom ngen hen dong ta ven politics lang na hen dong ta nga mai tei lipun or aram bai tengol ani niya x okay son vai pay christian in sung siam competing in kan de je nei de yam ati son vai pay yes ha yes wow mr son vai pay kidam ni na question en don bu ni so son vai pay ka youtube na vet la to atu sei answer to yes ai yang e chom lama tun sat pu mi khat ta kilo ka se in ka vet nom ji dan hong ma sal jingo ati sat pu ka ki pa e na kilos tunang niang sung te te hano tu hin hat nu chong loi hin ka tu nu ma hoi pen ji ti ki de ka ki pa e happy ka ki pa e wow ti na happy ka ki pa e n o endi gin sanglen khongsai na bat dei nia lim kila khom chu in thono ti endi gin sanglen khongsai contact in follow kan thot de okay hoi par moi hau kip nunga anu mai he amel hoi na ki pal nom ji nangin na mel hoi na chu ipia na mang chadem ati he chom lama pathian lo pi ki phon do na linga ki pa me lam si khongsai album la film na thon la na lum thlai na pen hen sayo sin nop na sa na pen le ha na sa na pen hen thao please lam si khongsai ano na pen chu album mi thoa inui le le hun pen na pen chu tua he upcoming project hi ni ka nei hin ka zo ngai to gamme ki ti movie ka bol hin hi chi ade di hi chi ka zo ngai to gamme hi thu simi kana hung tam honin na kana ha pen e abai pen nong hi asa pen nong hi ika chen la wai lo poi abai pen chu nui hi nge nui yong cho nui to lo wai le ki hoi mo ki nei cho ki hoi mo nga no mi cho ye ki pa me go lang na question den la ki ngayo lam si khongsai chen joi tan den tun thing thang gam production sana nc hill na hung nom lo ham invite neighbor like ka hung nom mama jing e ki pa me thing thang gam production ten na ki ngayo wo tu sai cho mo de in kan de jingin nan helang na nom dem de gigin gini boy kiti hel ngam na nai le chun ati le tong jang bai te kon ngai ki tau tin kin kan do nom chu miu pa or mi nau pa hoi lai ho na hi ham hin sei te mo jina nei tam tong jang bai te mi upa hile mi nau pa hile ka ai lung se ka jiding khat chu ka jiding a hila chun ka boy point ai ba nga chu atam zo hin mi upa hi adai hi na kan mi upa ki pa me tun pa min thang ho ki phen nalim khat be hi jong le ka ki koi de ham poster adia ana ki koi te yo pa min thang ki pa me pa min ana ki ngai nang tu hin zenmang league official te hin an comment win sana kan donom cha hi le tu lai idin mun he gal le to la he tan ke jong front line ka zo chan gal kap ka hin igal mi te o mai te lipun leader pa promote sing luchang na kom hin pulut ing ting hilang nei ki chen pi ngam dem sala popole 100% sure ki chen pi wow mr zenmang an polut popole ready sa ki pau me tu hin how min lun thau vu mai question nam khat akan to na dia angai chakho pen ipi hin ten tiam why ati
nam khan tau na ding a chu ma sa pe na pathin na ki son ding ani na a ki to so to ding khat le khat ki pa me how min don thau hom na question answer in petawin tun thango chung khongsai ken ka do nom chu tu lai ta hi hoi lai pena na ham chula jine na hita tu a hi lam ka ku min ki lewa ding ka hita in cycle lama ding le jiwang chu kanai nai poi okay ki pa me thango chung chem chui ta nin tun khai min thang how ki question chu hi le no hoi che che je nge sis na kuma tam chanin itina jinai ding na god ham jinai di thu zau ki thau to be wow zinai di chu kum som thum ma pat som thum na ni ki ka ka zinai di he okay ki pa me tu hin pa men khongsai how many eggs you have sister Sana ati sorry to mention okay tu hin khat sei go sang how kip question cho hi le amy comedy content creator la hi hoi chi pen ho khuna vet nom penam amy youtuber kiteng la kon jirbam lang more lang du da kang pu pilang youtuber atamen na comedy channel hoi pen na vet nom penam ti he sei go sang how kip hen amy comedy content creator la hoi chi pen ho khuna vet nom penam Jang Rose wow no ba nga phai Mr. Jang Rose Lailen production ten nang ho actor pa Jang Rose min hong chun ta je na tai tai do kan tep kenin cham kim khongsai nan do chu si sana kumjat na hi ta ma hi lo la kumjat a je nai de na ki godam aban la na ji dia hen pi phung na sayam pi phung na dayam ta ziti nga hi phung ki ti hi bon cha kanam mi hi photle phung hi ka thet poi ke wow ki pa me tu hen sai min thang to thang what's your strength and weakness ati my strength is Jesus my weakness is temptation golang sai min thang answer den na ki ngai tin ka ta sanin na chomlam ta gil ta nan sai pe phal chung changsan tu chung mei tai ten gala e ki bol khum nawa ipan khom dan hi ki vat na sa am ale phana sa a na lung thlai na ku ki mina ipan khom wa movement jong ku ki mina chi pi jing diu na deyam phal chung changsan ki pa men hi ta bang question nan do hi lo chang lawa gal to te dinga hin ikilung to win ikilung khat win gal mi te o banga hin thil zo si za kai amo nei za ni ki nei han la hin la tu ni po he amo si yo ai ho zo su chmi dei tu he ho zo ni su chmi diu ka king cha en en pathen za la hi chan gai hung cha lovin kasit na poin ma ba na zong kilung khat ta movement khat na ke la panela chi wa heading in zong ka hin tin ni he ting le kasit na poi ki pa me nu phal chong na ki ngai tin ka ta chanen tu hen golang camboy 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 na jedinga cookie chupa na dayam e san ten dei jam di cookie chapa okay Robertson official nunga golang kilung set agil dan nangyal dan hin hil cheno miss sana tina sai dam iten ton bodam nunga golang kilung set agil dan nangyal dan hin hil cheno miss sana ate lungse kiti nunga gulang se ahi poin lungse kiti ki dandan hi miching pe na ke he leng salamon in zong ahil che zo lo hin ke ma no hil che zo ponge ki pa me Timothy thanglal som ama hin an do hi le album mai lo le film a actress a na pan kit phat la na chapa ai lo le na naw to bang dit nei pan sa nom dem Timothy thanglal som ta pan sa nom de he ai wa aja adung lut thot ngai na yes dito tuin Marcy wifi a konin nain khwai pi na hi nomam hoilai mun namu nom penam ipila na ngai nom penam love song Marcy wifi Marcy kahin khwa hi independent woman financially stable hi ding he katumin itabang ilang pia hi kong chu ding bang khe poin independent woman na hi nomin dan aban cho question tripi he nain khwai pi na hi nomam hoilai mun namu nom penam ipila na ngai nom penam love song kahi nom independent woman like financially stable kahi nomin kachi nom pen na hi le chi nom na ti la tamin ai ba chu tu te dia ding a chu
Korea ka chinomin. Wow, cái bao mày. Love song adi kumpen chu. English ati ham ei pawa di ba. Ei pawa hile thangwan pon kang Pulap rồi là xã na thằng văn pôn càng sẽ lỗ vào trong cái ngày nông loài khát này tôi hin zon lal gang te tu chung boy na hin volunteer ho hi ipitil khom na sei nom ti na ba na chu chule jiwang chu na sei da the na jinai de bang na to ta ben tu chung boy na hin volunteer ho ipitil khom na nom kupi celebrities hin zalen relief camp izat ve na ga visit tam chule alung nyaw lo na ti ba izat ve na ga ke holim pi tam ti tu chunga volunteer ai pan pi ho gal hang ho hi nam si pai ho hen lang abon chawa he ka til nong pen ta cho hi le gal ko nai chi le pathin songa hin ko mana kituk cha adim ge cha hin ko mana ting le lung thada ai di la amin namaya kal song hi lo amin namaya thal ki putna hi lo le amin namaya chi ding hi lawin sopi ule naw zo si veng dinga kal song hi je uchun pathina ki songa lunglen ta pa na hin la jing na ban wa la wa ting le tu ni khwa ada ha cheng nu naw chapang ka he poi hi lo le to thai dol che amin ada ha cheng ho win jong hobung mi ke poi in sumin taw na in kan gel do jing we ti hi kan sei do nomin aje chu ke ma ta in jong thasam pen he jong le tu ni khwa hi kazan chol do di kon se le hin volunteer ho he taw na in ka gel do jingin ting na pathin in jong ma ban in jong ai pi jing hen lang ta chapa kuki zo chapa lunglen ta hung pang jing ding bin jong khen timin chule as a celebrity te ala chun za cha un line ni ho hi actress le khat industry oi nei nai povin a hi in relief camp visit ti wang hi ki se hen lang le cycle thang langa hi relief camp ka nei zo seu ko kavil lo ta pon ti wang hi ki le sa tan ka sai no ma je chu South India langa ko na pathinin Israel cha te chu mana awa banga chu boilai asat lai ta ni ading cha ading boilai ta hi pastor tam ta hi hungji in hi chiting le hin interpret bol to thon a hin relief camp hoi visit ka ga bol ji win blanket ka hepoi anchang alu meding he ka hepoi ti ka ga hom ji we tiang chu kan sei do nomin celebrities hi na in bang kai man I ma cha kan nei zo pu in a hin la ka bol thai pen ta chu taw na ka gel do jing hi a hi e pa me zonlal gang te nan sar na do nu nan sar en beta gilma ma jengin na ki ngai do ding ka ta sanen na ki pa ding ka ta sanen joy baite official sister sana nunun kamunia pat hoi jong kasa na chan jong hoi tai ding ka ging che pathian dam na pe jing ta hen ken kan do nom khat aw me kumjat nei tam film khat tho din na hin tiam leng nei no pe dem na contact number nei pe thei dem joy baite ka hit joy baite na ki pa me ting le hita banga pa cha na o cheng tam ta an sen ting le question no in do jeng ka ki pa ka kum chui le sai bang wa cho ka sai do nom pon a sai ni ko hom nan tin ka sai yong le boy poi ni ba se nei la pe ji min lang si chung chang thu in bet comment tam ta ka mu ji nei ba ke yong da cha he git ma ka hi na ne het no ma le ka kom ma hu min lang private ai hung do ting le adang chui pi se adam chuna film khat tho din na hin tiam leng nei no pe dem film tho ding chu phat chang ki to boina lawa hi le chun ipiding ka da de am ni khanin na oi ta hi chi ding the project joy ta an se ya hi le chun no music pau me na contact number nei pe thei dam ti contact number chu Tony sang boy ko mani ki lai okay tu na ban chal hau tin len tung dim ipidinga chu hi banga hoi lom na hi mo hin khukit tiang le na hoi na chu 100% la 30% be ei hop tana chula mai tai actor ho to kei koi zo na dei zo mo nang zo kan dei zo e paugin joy hau kip
number 1 iti kuma na pen ham holai kho na him lana sa thayam acting lang pangai iti kuma nang lunglut ham okay pa min na question cho film lang ka hong lunglut nai le mata en bang ka kipan po in graduate ka chai chaya chu ka thopan le ma hin holai kho na him lana sa thayam le to hi le thungtin cycle lang thungtin a hi in la chu ti le ka thiam puin la bang ka sa thai pui honestly ai bang azuya sa au ti le nei phalo mai the itabang film lang ki bolen na tiam ti ke horror fantasy scientific romance action film ki ti chu bolnom ti le bolnom hi ata me nei bang ai ho he project inei nai po men project ki ti dan chu nei nai pu ti dan chu len ta hello le produce bolding hi inei ta lo je wa he igyal ta bang up to date hi pu in ting le amua itho ding ting le chun project hin la ho chun hi chi ne ta mo dei dung zoi ki bol hin ei thu hi puin dei ti le abon cha hin ka dei su ke ka dei mo zong de pui as an actress hin na chun ki pa me tuin lun kim gideon khongsai nen do he question number 1 thuchi in khangtha te hi nampi khompi hi vetia asai bangin ei ho nam sunga khangtha te jong nampi dia khompi de ta iso thaina diwa ipi he igel to pi pen diwa na deyam number 2 tu jung nampi gala gamle nam hu na dia ahin kho phal front line a asu na jana duty pang nampi volunteer ho hi ipitilam pang na til khono mam tule tu idin munowa he nam mi pi te ipitilam panga na til khono mam te number 1 le sit chunga chu ma sa pen ta chu pathen nei ding hi hin ani na chu khangdom ho he nam pi khompi he ti chu lo na pen chu education na le khalama hi themjil na lama hi tha sam lo ding win ka team no me hin kho phal ma agam sung veng bit na pang na volunteer ho hi amo hi kazana sang pen ka hin pe kazana sang pen ta ka pi we mo he si chu amo za la hin nu naw cha pang kilung mo a kyum hin amo zong dung tha li la azo ka sei banga chu tho ha ta hung panwa ni khating le kalung tu mi ka mo so de he ti geldo puma pathin song puma panan la jing ding win somlam ta in ka ga ti khonom chin ne athum na chu tule tu din munwa he nammi pi te ipitin lam bana til khono mam tu din muna hi kanami te hi ikilung khat naw hi tu de zingutin mabana zong ke khat la khat lam kai dem sei sit hi lawin sei sit sanga ipiham ka bol thei hi ti khat khat ki pa chat tu a ki so tu a pathin songa tauna ta thua ikal son ding win ka tim nom pe ne apa ki pa me Mr. Gideon na question cho answer in sei satan thingboy chongloi migun ta na hin tu jung thu boy hi na to de tam ta na chan jengam chule tu pe na hoya no mam thinghoy chongloi guntan tile azo akit aki ho su kong kolung dong hin na gun ti la sang kan ka game kilom dom ta da ka ki pain henge tu chung ga je hin ka bowling tam pi bang ka chanin social media law le hin sai do jing no tha se no min ahin a kho poi pathin in sanga phazo hoi zo chu in gun pi na tin mabana itu idoi ho hi in mute ngule khaimin hau kip flimin tho kit o acting na thip to na hoi to ngala hi jinge khaimin hau kip ka thoin tu azong hi project ka nei hin a wedding in anaki gong jing pa me Mr. Khaimin hau no question answer hum tan tu len to thang tu lai ga lai ta hin pasal in ki peng hen lang front line a duty ki pole ti lungal na nei jiam mi hin khat lungchang nei che ki gyal da pui ki chi hen na yong na ki ti chu aki gyalen me ki bangen pasal ki bol zing na ki ti hen ai no me ki bangin pan chu akilla da pui ti bang chu kasi no me e chu nama dinga da ta pang zing khat ka he ke ya nale tu hen maya show ki ti no hen pasalam me ham kai pun lo na sim na ha pen la nop na pen chamlawan en sei theidam do ka sim na hi a ha pen chu article number hi tambe se na chu ha na pen hin ai wang ano
em chu thil tha het be ki ti chu hin kwa dinga chu kan hi ti pa me PG how ki ti pa nan lungset le na hin lungset le nangin na lungset thlen de hi le hoi jo na thangdam NY ken kalung se sanga e ki puiding pan e lungset ding zo chu ka ki thlam de azi chu pa cheng khom ting ka hin aman e wa ding hin ele nu me ki wa sa gon pasalin nu me wa di hin na ki pa me achom laman sei to nal ma jengin PG how to in gin khuni vlog asam langa na chi kham heche nei na do peo ati asam ba ka chi kha in asam manja ka chi kha ka u adin pen ni au chi ka chi Silent mang sit tauhin number 1 mihim khat lol hin na dia lol hin na thugu ipiham lol hin na dia lol hin na thugu chu ki humble he struggle ane ngai atir number 2 na chu ki pamen mi hau sa ta koi ma het pha lo mi hau hi lo ai wanga zapi na ngai sam hoi chi zo na hi no mam ti kit ha thawin na zapi ngai sang chu hi no men he wanga hau ki ti chu mi zo sin ki dei he gin rem sang hang sing mel hoi phat lo dan hin sei le ki pao men te aje cho hoi mo ki sa aja ki gel se hon dit ha ma hi a hoi tum lo la hoi mo tum hi poi ki ti le achan chunga lung oite dinga chu mi zo se hi ama ma hi na hoi so ke hi koi ma hoi mo poi ti chu katil khong no min nang jong nang hi na in na hoi ye nang tabang koi ma poi ti chu gel do hi na hoi dan chu wow ki pa me tun thong min lalin sister na film tho na hi hen lang na album tho na hi jong le hoi chu pen ho na join lop na sa penam chula ep na ne a hi banga na mel hoi ham ti kane hi le singka ni tha bunila wa kom thei pon ti chu a hitan le ka tho film ka tho hi tu ni chana hi kan bo zo se hi ando moi ti ding khat ta ka ko ji chu kan to pompi crew member ho hi aji chu ei man project kila ating me koi tabang te ham ipi ham ti chu ki he na hi na tu ni gain bang ji an moi ti point abon chawing ki bak pi no min ka tho zong chu ando mo nai boy pa me to in lamboy sing sona ko ngai tha within what is your favorite football club who is your favorite actor among cookie vote abana chu are you single or not single what is your favorite thado cookie love song and gospel song at the end who is your favorite men's footballer so then say masak dam CR7 na 7 Ronaldo all time amela ni asu dibala hoy wow ke pa me abana chu favorite football club favorite football club oh CR7 ki dei ja chu ama pan na chu ki dei yeng okay abana hi actor lang pang kin who is your favorite actor among cookie vote ati Lina ahoy so Kevin ku Pauline ka dei ne nang song thank you kim mai lam chong loin say chu question number 1 ajo what is the best piece of advice you have ever been given the best piece of advice which I have given by my mom. She told me to always put my trust in Jesus and always behave myself. That's all. Kipame, question number 2 na tu chanung simthang katin adanga sawaltan. What do you like to do on the weekend? I would like to do on the weekend usually sleeping, eating. Sleeping means and this a full day rest na. Thing then have a big feast with family. Okay, kim mai lam chong loi ki pa men nan sarong potan thangmin lu khongsai banoi le sit ahin na jiding in na dei pen khat na ki than de hitale koi na ki than de ham chule ipizia na than de ham banoi le sit na ka jiding a ki than ding chu ka dong pa ki than ding he aje chu a head campaign Sipa me Mr. Thamlu nan sarong potan twin cookie zo kitina minwang ampon question number 1 walang na betting physical
appearance langsang ipi navet masat navet masat pen ji amatin na bana chu jidinga na dan pasal khat chun apoi mo pen ipi personality anei ngayam a question cho angai the jing ki pa min mi ma dinga chu first appearance cho mel hi in Evan ke him mela ka chu be po in mi him hi hopi thei ka dein ki hopi thei ki sa pi thei khat chula na mi hin khat chu de hi chi ja chu easy dinga base personality anei dinga ka dei sa pen cho hi le milungyal them understanding nei mi hopi thei sa pi thei mi hi ding ka dei the mai ringui te hin sister what is your favorite color iti album nan thok ki ta the favorite color aju black and white hi ngin ti min lun kiti pa hin tell one of your secret motivation there the motivation hi kanu po to hat min ato pon thoi na jibanga ko ama ko ka vet chana ko yung ka bol ka to na he motivate ko ki bol jing ki pa me angai la yeng chongloi brother which one will you choose na jidinga cookie chapa na thangdam mai thai golang na thangdam cookie zo chapa ta chapa bo ki hande he lambun lal hau kip na khowa thanglen dal chun ji nei tam nei lo lai ki lo sa sang ti pa hen ipidinga na men sana nunun na sauham chule tua kumizat na hi ham kumizat na thin phat le jinai din ti ham da sana ki sa lo na hi kapan dei tuma ai ko na sana dai na khat hin hi cha ko na chu in ko do hin kamin da su le hoi hin hi cha ko na chu nunun ki la do a sana nunun ki ti chin nei ling hau kip usana ibola hi bang lo ma he hoi na hi ham na hoi na chu nei hop thei da ham cái sangin chinai kim nang na hoi zoi aje chu pathin in mi him zo se hi chom cha hoi na chom cha sim hin nang jong na hoi in seizol wang ko media ki tipa hin kaloi pa amos gunmin ngam gang te in na phone number ade ye phone number contact Tony Sangboy Linda again if you have to choose between these two what will you choose get separate administration the only catch is half of the cookie Joe people will die or don't get separate administration the only catch is people will not die first question I choose first question question to ama kapatin if you have to choose between these two what will you choose say that na it's hitting le about by blood only we can okay ti cho do ngai na get separate administration the only catch is half of the cookie Joe people will die or don't get separate administration the only catch is people will not die I choose first one apa nahi you may die but it's okay you think for the next generation hemun baite sananu nun he kavet nom pen khat ai tai agun na ta khat au me ama he kakipa ama kamin chu thang boy kahin do nom pen chu ipisia panga he mel vai na he mati kakipa pizza ko hoi ham Moses Pingson ipibola hiti hoi ham ma ha kakipa Moses Thomas Mantuang zo tula hi ipinabol jitam he usana tulahi project khatna kabol bin khaila ipila kavet la ki bang atam zen na na sei do zo siang cho het thiam deu ka ta sanen chule amin ki ji lo kan phun do holo no mona sahi vin nang no mona sahi vin nang ka sei sa hin amin ki ji honan do kham chu do thei thei chu kan do hin he chen choi tan tin to hi henwa ipile ki pam be sa jang he chen ni ga to forma ga ke holim nangai hit je nunga phan hi kan he don ai pile bang na dam son en nang to na tham zo sia na
nang zong hung dam se lang ki pa min ting le tu nia comment in bol zo se chung ba ki pa thu kan sein ma ba na zong hi ti hin khat khat ki to so to tin ya hiu te ting le ka sai nom pen khat chu nin do na wa kan don but law na lung dei bang ta wa ka don but law ho ka sai ke lo ma tong le nei ngai dam ding lang ting le kum to dong ma lang ki ti hin khat ni ta ahin nom min lo le privacy ta ahin nom min hi ke yang hi dong lang in introvert khat ka hi in even though I'm working in social media langa ka khat ba hin nei he team ding min jong khong ta win teng le ka kum hi ke hi ka looks mong hi very mature ka hi je a hi kan sai nom lo hi ka hi ti sai nom lo pai zal hi ta in ahin la aphat ka jinai ni ting le nei do ko ham ka ji ding an dei pau tin Sini ko ting le chun nom leo chun da leo chun open ta ka sai di he thank you Ken na jidi koi hi ka het. Is ding chu koi man sai thai lo Enge ki pam be se lam kalang te na damsel tawo. Enge gam pa ma mo hung dam se sum halon lovin lang so pi front line am ho hen lang relief ke am ho jong sum tang ta ta hin thot mo Wow, atu pi pen sume tu na tu din mo na society ba. Sum tao na to sum he Pathet to second na sum.